Kat nang mi kisngi kipor ki kamtu ki lasir khay omsyo tang ha ki jaka sar hendray ki jaka nang kenong ru kumjo bada kamiet jong ka arpulai tre ujemang araja arpsa kala dan kejing persyang rong tu ida ki runar hadu khatway teli ki masi han nong kenri West Giant Hills District. Kini ki masi kidi jong ka kong manusya suciang bat upa moina nong ba ki badai syukurim. Maria yo jingtip baki masi kila satu andala step perngap kini ki syukurim kila pentip mardor sa urang ba snong ubala pentip kala sya ka senjok ki wahet snong lingba ka WhatsApp group. Harian kani kila penlong ke jingmi ban kthong kita ki nong tu masi bat kita ki nong tu kila e no kita ki masi hasiteng lenti bat pet krat no eladi. Yes, the big guys for the light. Belut. Belut the champ. Mungkin mesti tak terang apa. Ambil awak menjadi kau ini kemana aja. Mesti kita yang bikin thayam dah. Amut tarik tu. Agar ekor ngakau he cenong nong ngendri. Nga next step mosun kaiti odang step te kini kila yung resem yung ka kong manusia suciang wa upaki kon yang kau moy nanang ba te jing tip yang kau he cenong ong he cenong wa senga bhau ya rabi i to wa nimit wa em ki wa to ki mesti wa ki trep kau wa chpadli te nga ni kila yung kau he cenong senga wa kejing kher yang mut ka senga kejing do nong ko kroba ya kini ka kong manusia tengah ada pao wood kejing tip haka WhatsApp group yang ka senjuk we cenong yang rilum cantia mat haka senjuk we cenong yang kala skin block te da tho go message itu tiketin da ong woto wa ki parau he cenong sngam hau yarap ya kani long yung wa cha to mesti go te da tho itu wa dan galiang yang te hete ki he cenong le da ya pai ki tu ong ki e percangkar wala wa ye wo pai tadi yarap ki te kani por wa kipralok kong kiprau he cenong kamar de pelaj ya ka tu go khobor wada yopi ladok ne step te wo khana bieng pi ate wa ingo yo blagan rat tan dia wa dawan bieng gi mesi te kejeng kerkhu yong blai ya kani ge yong gesem ili ngo blai lang ni to wa em ko kejeng dok nong iki te snga komen hadok kate kipralok he cenong ki wa yong ga senjuk he cenong yong rilum jantia bat senjuk he cenong yong ga skin block te e kublai pi kamar ya rab lang pi ng bani kubor e kublai kerpang kamtam ya ka Helsemoy Union wa ya rapi gani yung gasem ba di ka chenong ka taw yung i wa ra pi ni kubor te wo kerpat le i pi kamjo kerpat ya ka an ti ka department ko to wo pat usli wo uker wo da wo ker i kam kinong rep ki war rimesi kini nu jing ri ki mesti ki blang ki sniang ki mo ki wi ki jing ri bat ki marep ki jing thong jing tep ki jhur ki tor ma wo korpari pi wa nagaliang ga an khamtam jing to wo pat usli ba ki khnang wa i ki nong rep wa lai u do nong i kam ki nong chong chnong hakini nu ki chnong yong gri lom jantia woro lene kasi jantia kapok jala yong i te korpat i ga an wo penrekhin go ki an khnang wa wo wi pendok jaj kam yi kini ki wa penjot lene ki wa to hawa ikam ki nong rep kam ko kong manusia wa lakat nutuli gisnem pesan go sumar guni mesi ma si bha wo do gini mesi ne wa sngakam kajing yam beru gu kheba lakat nutuli gisnem dari go da sumar go itu te da ye kre lang ne glim chnong boy jing tip yonga te lengba wa pha organik WhatsApp group haga senjuk he chnong boy tip siu gini nong to ye gini ko kubor boy ye ki pelait ne gari te kat kami tip i to wa dep thap ki gari honte skang suk betan katun tu dia imiet iwan bieng sni ongki dawan ki mesi trep dawan ki ti hawa yong ki te chem ki te de tip ki ni kubor nganga yel ba ga ni ga senjuk he chnong dia pha dia pai istu tip ni kubor dapat lagi ni mesi te dini ngetien ngakam ngeliang he chnong khantam e khoblai kerpang ya ka ye kini gu he ki wan lang wi kre stomoi wo yo bieng kini mesi ngokong manusia wan mesti teman ngakate teman dasnya udah deroi udah bunuh anggi bun utomo teman ngadasnya okta snya oktangga ke mesin gemet yang na hakete ke dau teman te pengki win pengki te pengki lagi gilok kijor te khotwer gilok kijor ya rap ki jan yung jan sem ti phone ya pentip chitu chini jar jari chnong jar jari thau yong gi chabar le pentip kam ong Cikin ni kam sorkar negi ni ukre ki kam pulis lemot da pentep lot
pacitu kso citu na yaki kada wa pha kso wa pha ye gam tele oto chem de ki katam gluti walai ke oto da chem ye kete dien go da yen geri go da yaro thap ye ni masjid i ong ba i gam ong yu iru yor gi kmat wa thap tumot ong ba i da dep hai te ta khi ler ki klang i woro kat te dong har wi tele baro he har wi tang wi de mộtวันchơi dung,แต่chỉ phao taliแต่một cái tết ông đã ra lăng bài này,แต่hòn cắt tết bị tếtแต่một đợt làวันgì bro, hồi rồi ngọc phèr cái hòn bây giờ cắt tết bị tết cái masih làวันkhlo, làวันcái là khlo rồi poi cái hộp trap hộp skum yang cái,แต่cái khu bor to ura,วันว่าวันra cái cái masih,แต่một em hi một cái ní cái jaj bro man cái wale khla cái wale si một cái man cái bro go tau,แต่một ya husir jar jar le chnong jar jar le thau jar jar wari walom ye gini jaj merat ye gi masi ki har hinu jaj woto gini woto husir ye ki woto nang em hi por wan ulai le pai le sli jar jar trep ya bo yo ga i yo kala go to biang kat gini yong i le da debra dep to tang wa yo gir ki kada ublai kan rat na jorong hi wom ei te yo gir ki thap ka rei yo ki thap motor dan lagi kita yo on ki wan yong ya ki ni bah kamu penting pembayar ya ki paj ba ki paj plang ki rod yong rosem wadat kerbe hi gatega mensien yong i ki trele woto da cham i ga dak ka chen ya ga dien wa yen ya krile da cham i ga dien wa da cha te cha khom wiu rang ba nu chan rang ba si te ka da kam te ta ham ngau pher pan ma ba la phi paj ba tangwa ya keringet pajba woro jar jar ki opsan ya kamar kementa keringet lang ya husir lang woro ya kini ki jaj bru ga kini hal tip sir ong gitu kam te numan ki temot ya husir lang ya sani bha woro dekat igini temot hal ye ki man pendok pendam bai ki Maria tep ekte ke jingja ki noyalam ka Hill Farmers Union HFU Central Body ha ke jingalam uba Alphon Carson Tiu u secretary bar ki noyalam na West Giant Hills District kilalet bran ban Ayman si mi kite ki nongrap ki bala mat ekte ke jingja ha ka arpusaw tre ujambang arja arpusaw Henry ka kubor ka bangi pha manta ka sngi ka ba strong ka long ba ya ki para nongrap ke jongi ki badani ke jingri ki de bana pet bha ki de bana jingo bha la da ki bu ki jingri sa sam de bandon ki nong up namar ba nganitu ipi ba kani ka perthai kelas niu hadu kata baka mensim jo ka jingya tip lem kalayap habalayap ka jingya tip lem kamdan shu kata ka mensim men ong ban ngau sen ei de namar kata ka daw nga menem step hadin bang yo ikani ka khubor ba mar tip ba khatwei tili ki masi kila ja na kasem nga shukhen balada wei ro nrupo hajar lada wei masi songdor kamut ka jingdu nong ka jong unong rep kalong hadu hendriu phau hendriu lak adu hendriu lak ei te namar kata kadaw nga ngasngo ban ong ba kalong ka ei ka ba ngisngo side met ngisngo pangmet te hendrei nga ngamut ban pha ikani ka khubor ki para nong rep batu ngin long ki ba husiar batu ngin long ki ba pekngor namar ba kani ka perthai kamlong ka basingan wat ye ki jingri ki jingdop ki ba ki nong rep ki jaw kas ap ki trei sitom ban penhe ye ki te hendrei habawan kani ka mensim jong ka jing bamdan su ka jing ngolem kitu ki thim bat anong ai pi nadu mene marsnya kendu ye kong manusia bapli ki jaw ki umat namar nguthu ba itharai ba imyo su ikini ki masi hendrei ngisngo comment pade bakini ki masi ki lawan phai biang chagasem te kani ka khubor ngasngo ban ong ban pha saka sarkaru baka sarkar kadai ban penkhre ye ki an ki bakhlan ha ka be dei bat kani ka jing satu jong ki masi kini ki masi ki merat bat ye ki belang bat ki wei ki bade ki mar jong ki nong rap tengi pha ikani ka khubor ba bun teng hoi da ja ka masi teng ha ba ki nong rap ki IFIR sapo thanat bun teng kani ka jing IFIR ka sakut tang hapo thanat bat kam judan kanu ka jing yo abyang ye kita ki masi ki belaja जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है।
जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।